ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya 33 mu byumweru bisanzwe, tariki 21 Ugushyingo 2024, ubwo duhimbaza umunsi mukuru wa Bikira Mariya aturwa Imana mu ngoro ntagatifu. Ngaya masomo tugiye kuzirikanaho. Isomo rya mbere mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana intumwa, umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 10. Njyewe Yohani, mu kiganza cy'iburyo cy'uwicaye ku ntebe y'ubwami, mpabona igitabo cyanditsweho imbere n'inyuma, gifungishije za kashendwi. Ubwo mbona umumarayika w'igihangange wamamazaga mu ijwi riranguruye ati, ninde ukwiriye guhambura za kashe akabumbura igitabo? Ariko ari mu ijuru, ari ku isi, ari n'ikuzimu, ntihagera n'umwe uboneka washoboraga kubumbura igitabo cyangwa kukirebamo. Nuko ndarira cyane kubera ko nta n'umwe ubonetse waba akwiriye kubumbura igitabo cyangwa kukirebamo. Ariko umwe muri babakambwe arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda, inkomoko ya Dawudi yaratsinze, niwe uzahambura igitabo, ahambure n'ikashe zacyo uko ari 7. Nuko mbona ntama ameze nk'uwishwe ahagaze hagati y'intebe y'ubwami, akikijwe na bya binyabuzima 4 n'abakambwe. Yarafite amahembe 7 n'amaso 7, arizo za roho z'Imana zoherejwe ku isi hose. Ahera ko araza kugira ngo yakire igitabo cyari mu kiganza cy'iburyo cy'uwicaye ku ntebe y'ubwami. Ngo amare kwakira igitabo, bya binyabuzima 4 n'abakambwe 24 bapfukama imbere ya ntama. Buri wese yarafite inanga n'ibyotezo bya zahabu byuzuyemo imibavu, ariyo masengesho y'abatagatifu. Baririmbaga rero indirimbo nshya bavuga bati, ukwiriye guhabwa igitabo no guhambura ikashe zigifunze, kuko wishwe, maze kubw'amaraso yawe ugacungurira Imana abantu bo mu miryango yose, mu ndimi zose, mu bihugu byose no mu mahanga yose, maze ukabagira ingoma n'abahereza bitambo b'Imana yacu, maze bakazima ingoma ku isi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 149, muryango w'abahereza bitambo, muryango wa cyami, nimuririmbire Imana yanyu. Nimuririmbire indirimbo nshya, mumusingirize mu ikoraniro ry'abayoboke be. Isiraheli niyishimira Uhoraho, Isiraheli niyishimira uwayiremye, abahungu b'i Siyoni bahimbazwe n'ibirori, bakorera umwami wabo. Nibasingize izina rye bahamiriza, bamuvugiriza ingoma n'inanga, kuko Uhoraho ashimishwa n'umuryango we, ab'intamenyekana akabahaza umukiro. Abayoboke be nibahimbazwe no kumukuza, ndetse bavugiriza impundu no ku mariri yabo, bakore mu gahogo barata Imana, ngire ishema ry'abayoboke b'Imana. Muryango w'abahereza bitambo, muryango wa cyami, nimusingize Uhoraho Imana yanyu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka, umutwe wa 19 umurongo 41 kugeza ku 44. Muri icyo gihe Yesu ageze hafi ya Yerusalemu, amaze kwegera umujyi no kwitegereza, arawurira avuga ati, ubonye uyu munsi ugera, waramenye icyaguhesha amahoro. Noneho rero byarakwihishe, n'iminsi iragusatiriye, maze abanzi bawe bazakugote, bagutangatange, bakwagiriza impande zose. Bazakurimburana n'abana bawe bazaba bakurimo, kandi bazagusigira n'ibuye rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe Imana yakugendereyeho. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Ibyishimo by'Imana ni ukubona umunyabyaha wayigarukiye, naho akababaro k'Imana, amarira y'Imana, ni ukubona umuntu uri kugwa mu rwobo, ni ukubona umuntu uri guhunga Imana. Ibyo bibabaza Imana bikomeye cyane. Amasomo kizi byacu duteguriye aratwerekeza ku marira, amarira y'Imana. Ikibabaza Imana, uko Imana itureba turi gucumura ikababara, naho igihe turi gukora neza Imana irishima. Amarira ya Yezu. Twongere twibutse ko turi ku mpera z'umwaka wa liturujia, aho amasomo agenda twerekeza ku mperuka, uko bizaba bimeze, uburyo Yezu afata igihe akaririra ku migi, akaririra ku bantu, akarira kubera ko abantu bageze ahaga, kuko abantu nyine bagiye gusenyuka nibatisubiraho.
abantu bagiye kugwa mu mwobo nibatisubiraho. Ngiyi ni intero ya Bikira Mariya ikibeho, atwibutsa ko tugomba guhinduka tukagarukira Imana, inzira zikiri nyabagendwa, kuko isi iri kugwa mu rwobo. Uyu munsi turazirikana ku marira ya Yezu. Abanditsi b'amavanjiri, abahanga mu gusesengura Bibiliya bemeza ko mu mavanjiri uko ari 4 hagaragaramo 3 kose Yezu yarize, ariko ku buryo butandukanye. Ubwa mbere Yezu yarize ari Getsemani, nk'uko tubyumva nyine byerekeza ku rugendo rwa Yezu aho ruzarangirira. Yezu yarize kubera iki? Amarira ya Yezu Getsemani ntabwo ari ukurira ibisanzwe, ahubwo niko gufatwa n'ikiniga imbere, agashirira, agahinda, ishavu, ababajwe nuko abantu batari kwisubiraho, ababajwe nuko ababajwe n'ibyaha by'abantu, la compassion, kubabarana n'abababaye, kubabarana n'abantu, gufatikanya n'akabaro n'abantu. Ngaya marira ya Yezu mu murima wa Getsemani. Ubwoko bwa kabiri bw'amarira tubusanga i Betaniya, hahandi Yezu aririra Lazaro wari wapfuye. Nuko batubwira ko nyine amarira yashotse aratonyanga, ibitonyanga by'amarira. Sanglote, kurira ucecetse, udasohora ijwi. Ngaya marira y'i Betaniya yerekeza akababaro, inshuti, ibitubabaza bucece, agahinda tugira igihe twaje gutabara abandi, amarira yo gutabara abandi, kwifatikanya n'abandi mu kababaro. Ubwoko bwa gatatu bw'amarira ni ubungubu noneho twakiriye none Yeruzalemu. Yezu arira kuri Yeruzalemu, yari hafi gusenyuka. Kubera iki? Ibyaha byayo, amakosa yayo. Yeruzalemu yica abahanuzi, akayitegereza akarira. Ubwoko bw'amarira noneho ntabwo ari agahinda, nta nubwo ari ibitonyanga, kwakurira bucece, ahubwo babyita kuboroga. Kuboroga rero ni ukurira watura n'ijwi rirereye, ukaboroga mbese nk'uwakubiswe, nk'uwo bari gukubita, nk'uwo bari kujomba icyuma, ukaba warira. Ayo marira rero niyo Yezu batubwira yarize. Yezu akarira kuri Yeruzalemu, akarira ishira ry'isi, ishira ry'abantu. Uzi ko igihe cyaje kugera, uko twumvise ubuhanuzi bwa Yezu, ngo umwaka wa 70 nibwo Yeruzalemu yashenywe n'umukuru w'ingabo z'Abanyaroma Titus. Nuko rero Yeruzalemu hinduka iki? Amatongo. Kubera iki? Yanze kumvira Imana. Yeruzalemu yica abahanuzi, Yeruzalemu igira nabi. Nanjye nawe igihe Yezu abonye tugeze habi, turi gukora nabi, Yezu ararira. Ngivanjiri uno munsi turira wa wundi igitabo cy'Ibyahishuriwe cyatubwiye ntama w'Imana ukwiriye guhambura za kashe indwi. Uwo niwe ufite ububasha ukomeye cyane. Tekereza Yezu noneho ararize. Kubera iki? Kubera uko tumubabaza, kubera agahinda, kubera imibabaro yacu, kubera ko tubabaye. Nuko Yezu agafata akanya agaturira. Nawe nanjye Yezu arira igihe cyose turi kugwa mu cyaha, igihe cyose turi gukora nabi. Nuko Yezu akarira. Hari n'igihe aboroga, cyane cyane nanjye kuvuga cyagihe icyaha gikomeye cyane. Ubundi ushatse wabigerenya n'igihe wababaje Yezu bukeya, Yezu nyine arakureba akababara. Ariko igihe wakoze icyaha cya rutura, Yezu araboroga akavuga ati mbega urandembeje, uransebeje. Yezu akarira. Nguko kuboroga igihe twakoze amahano, igihe twakoze amabara n'amahano, Yezu ararira akaboroga. Fata agatambaro kawe kugira ngo niba ngombwa ukarira uze gushobora kwihanagura. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, mu ishuri rimwe ryayoborwaga n'abihaye Imana b'ababikira, ngo hadutse ikibazo kiremereye. Ngo iryo shuri ngo ryabaga irya mbere mu gutsindisha, mu kurera uburere bwiza. Iryo shuri rero rikaba ryigagamo n'abakobwa gusa. Nuko igihe kimwe kiza kugera, umubikira wariyoboraga agiye kumva, yumva umukobwa umwe aje aramubwira ati, masere rero ndi kumva mu nda hari kundya. Ubwo bamuha uruhushya ajya kwivuza. Undi munsi nanone haza undi mukobwa ati, mu nda hari kundya. Ubwo nawe bamwohereje kujya kwivuza. Undi munsi ukurikiyeho undi nawe araza ati, ngiye kwivuza. Wa muyobozi w'ikigo bitangira kumucanga, abana byagenze bite ko bari kwivuza? Hari uwaje akabagira nabi se? Nuko agiye mu ishuri abona
bari guciraguza bikomeye cyane. Nuko mu kanya gato hajya uza kumusaba uruhushya ko arwaye. Amubaza icyo arwaye ati ndatwite gahoro. Neza neza wa muyobozi yibaza uko agiye kubigenza. Mase ntwite gahoro. Wa mubikira afata icyemezo cy'uko abo bana bose nyuma y'uko habonetse abana barenga 10 baje bamusaba uruhushya kujya kwivuza, afata icyemezo ko agiye kubapimisha arebe ko badatwite ari benshi. Nuko ahera ku murongo apima. Uzi ko yaje gusanga babakobwa bose batwite usibye umwe gusa utari utwite. Birushaho kubacanga bikomeye cyane, bagira ishavu bagira n'agahinda, bibaze biri kubera aho ngaho muri icyo kigo. Bakomeza bashakisha uko byagenze, bibaze ikibazo bati ko nta wundi muntu, nta musore wo muri iki kigo, aba bana bose byagenze bite? Bikomeza birabacanga. Nyuma rero bakiri gushakisha nibwo baje gusanga wa wundi bavumbuye ko adatwite, burya yari umusore wari abihishemo, agumana n'abakobwa kugeza igihe nyine bose babapimye bagasanga batwite. Neza bata umutwe b'abayobozi bibaza uko bagiye kubigenza. Mu gihe bari kwiga uburyo bagiye kwirukana wa wundi wiyise umukobwa, nuko ngo muri iryo joro babyutse kugira ngo bamwirukane, babanje no kumufunga, bamwirukane ave muri icyo kigo kuko amaze kwanduza abo bana. Nuko bagiye kugaruka ngo bapime abana bose, basanga nta n'umwe ugitwite. Bose byagenze bite? Wa musore yaraye kwizamu bose agenda zikuramo. Uko yagiye azibaha niko n'ubundi yagiye yongera akagaruka akazibakuriramo n'ubundi. Neza muri icyo kigo bararira, bongera bararira bikomeye cyane, amarira aba yose, dore ko nyine abagendaga bazikuramo bakomeza kugenda bahura n'ingaruka nyinshi cyane, ibibazo byinshi. Bamwe bararwara bikomeye, abandi bagira trauma, barahamuka, abayobozi benshi barahamuka, ubwo iki cyabaye cyago gikomeye cyane, abenshi bararira bikomeye cyane. Yewe na n'ubu baracyari kurira. Ari wa musore yarahahamutse, yarasaze, byarangiye ari gutora amashashi. Nuko rero ibyari ishuri nirinze kuvuga ko byahindutse nk'irimbi, amarira, kuboroga bikomeye cyane. Na n'ubu baracyari kurira kubera ishavu n'agahinda. Bayoboke b'Imana nimugira amahoro. Mbega ikigo kiraha. Mubyeyi uze kuzirikana kuri utu tuntu dutatu, ndaza gukongeraho na kakane nyuma. Uze kungurira ifoto ya muganga w'umwicanyi, wa muganga uvura yarangiza kongera agahindukira akica, wa muganga ugomba gutanga ubuzima yarangiza akaba no kugambura abantu. Ayo n'amarira akomeye. Uze none kungurira ifoto yuzuye amarira y'umurezi uri mu kigo, uri mu ishuri, bikaza kurangira uri kuroga kandi byaba. Ayo n'amarira akomeye cyane, twakagombye kwicara tukarira tukaboroga. Amahano kubona umurezi ahinduka umurozi, mbega agahinda. Amarira gatatu twazirikana, ongera ucunge. Buriya Yezu iyo abonye uri gukora nabi ararira, arashavura, arababara. Iyo yitegereje ibyo uri gukorera mu kigo cyawe araboroga. Yezu araboroga igihe turi iwacu imiryango remezo, muri santrale, muri paruwase, diyoseze zacu hari gukorerwa muri bibi. Yezu aricara akarira, Yezu ararira. Yezu ararira igihe abonye mu bihugu byacu turi kwica aho kugira ngo dukize. Yezu ararira. Yezu ararira iyo abonye mu bigo byacu abenshi bari kwica abana, abandi bagakuramo inda, abandi bagakora ibidakwiye, amahano menshi. Yezu ararira. Yezu ararira igihe akubonye wihishe mu bandi, abandi bakagira ngo nawe waje kwiha Imana, abandi bakagira ngo uri mu ishuri y'abihaye Imana, uri kwiga, uri kwitoza imigezi myiza y'igipfura, kandi wasanga ahubwo uri kwitoza ingeso mbi wihisha aho ngaho. Igitabo cy'ibyahishuye kizagera kiguhishure. Yezu ararira igihe abonye igihugu cyacu cyarahindutse igihuru nyine turahamo ibibi byose. Yezu ararira igihe cyose abonye urugo rwacu rwarahindutse ishyamba, ikigunda. Yezu ararira igihe abonye umubiri wacu warahindutse ingarani. Yezu ararira bikomeye cyane igihe turahamo imyanda, ingeso mbi. Yezu ararira bikomeye cyane. Yezu yashize, Yezu yararize bikomeye, arifuza ko wamuhoza, nge nawe twamuhoza dukora neza. Icyakane ngiye gusorezaho ni umunsi mukuru wa Bikira Mariya aturwa Imana mu hekaru.
bigatwerekeza ku buzima bw'abihaye Imana, ku mashuri y'abihaye Imana, ibigo by'abihaye Imana, amavuriro n'ahandi hose tugomba kunyura kugira ngo twitoze imigenzo myiza, guhasigasira kuko umubyeyi atamenye gutuburira. Nimwicuze inzira z'ikenya nyabagendwa, kuko ino si turimo iri kugana mu rwobo. Nta bandi bari kwihirika, wowe muyobozi, nta bandi bari kwihirika, wowe uri gukora amahano. Uze kunkurira ifoto ya Ana nawe y'abakimu, ababyeyi ba Bikira Mariya, iyo bakiza kwicara bakavuga bati tugiye gukuramo iriya nda ya Bikira Mariya, byari kuba bimeze bite? Ayo ni amahano. Hanyuma uze gusoza nawe wibaza uti, harya ubundi iyo mama wanjye nanjye akiza kunkuramo, iyo mama wanjye akiza gusara akagwa mu gihuru, nari kuba ndi hehe? Uze kwicara nawe urire, utekereze amahano yose abera hano ku isi, abera iwanyu, ibyo ubona, maze nawe urire, ubwire Yesu uti, Yesu ninjye waguhoza. Usezerane Yesu ko umuhoza guhera uno munsi, umuhoza amarira, maze ugendane nawe, ukorane nawe, wimirize imbere imigenzo myiza ya gipfura. Mubyeyi Bikira Mariya, akenshi twaranzwe no gusuzugura umwana wawe, tugakora ibidakwiye, tukishora mu ngeso mbi nyinshi zimushavuza, zimubabaza. Mubyeyi ubabaye, natwe turakwisunze muri aka kanya ngo dusabire turusheho kurangwa no gukora icyo umwana washaka, kumwumvira muri byose. Bikira Mariya nyina w'Imana, udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.